This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Kurumzari, Times of Manipur TOMTV The Morning Talk Raising the Voice Miyang Tabiriba Kwai Punamakpo Ahan Mamaktada Taram no Oksari Ngasi Infanda Pongba Tonga Tonganba Paukse Singi Ahan Balaimaida Kari Karamba Pauna Mapunga Yaubage Habadu Punamagna Yengminase Ahan Bada Lamjingba Times Union Home Minister of State D. Kisan Reddy Tunglare CM Secretariat COSO Sing Yauna Mifam Pangtok Reva Pauma Mapunga Pawadi Naga Framework Agreement Amadi Peace Talk Warosin Manipur Kaibe Yaba Wafam Yaurok Labadi Shukya Yabangam Roheba MPCC CLP leader Wariba Okram Ibobigi Wafam Ko Todana Fongle Nagaland Akanba section Torang Lokot Kre Look Manga Punsinduna Kokomi Same Kre Miam Yaning Latrabadi Fazaba Chanabi Warabasu Maya Chaitar Kanihaiba Ining Tosana Zawagi Wafam Ko Todana Fongba Asina Lamjingba Times Kim Mapunga Pau Ore Matangda Narun Gitodam Nagagi Santigi Wari Kaira Gadra Habigi Akiva Lady Suti the Lakeban Nagaland Police Kudaki Kohatre Haba Pawamasu Yore Union Home Affairs ki State Minister Reddy Naga Isugi Matangda Rulingi MLA Minister Singa Punna Kanakre Haba Paususu Mapunga Pau Ore FCI ki Zenen Manager Arna Nomai Katorok Padagi Labor Nupi Ama Sokle Haba Wafam Framework Agreement na Manipur da akaiba pirak labadi BJP Sakarna daita pugadabani haiba Congress ki wafam masina narun thaudangi mapungai ba pawari mathangda ponafam Union Home Minister of State GK Reddy Infan da tunglare CSO singilu sing BJP ki MLA sing workers sing unaduna wari sanaba haukreba paw mapungai ba pawari Manipur integrity ki khongsang himai sumnanaba kokomi kobal lup ama same kre Center na karimata hairekte haiduna state government na tumina lesson be yaroi state BJP ki firep lauthopiyo haiba MPCC ki president gaikhangom gi wafam naga isugi matangda NSN IM ga tang kunga marida New Delhi da wari sanargani haibagi wafam loinana ahan boina comic textbook puthokrai wafam asina ponafam gi mapungai ba paw oire matangda Sangai Express Nagaland da su Manipur da su thabak sing yangsin na paikhan na rakle haiba Pau Chisu Mapungaba banner Hena Loina Fongle October Kundamarida Ayamga Wari Sanagada Rehaba Pawamasu Yaure Waroida Manipur Kaibea Rehaba Congress ki Wafam Lup Sing Sisina Akanba Kongsan Sem Sakreba Wafam Asina Sangai Express ki Mapungaba Pau Ere Matanda Sanalipa Prosnan Sing Missing Nasing na Lainaba Kangan Kre Manipur Police Personnel Punamak Suti Loba Tingkre Union Home Minister na MLA Singh CSO Singh unakre October kuntra mathoi IMG Warison Purakpada Manipur Lengak Tanarang Madavuni Heba Mapung Pau Ore DSO na Numi Kapthorakpada Nupi Ama Sogle Miyangi Iho Lusinganaba Lup Manga Punduna Kokomi Same Kre Lengang na Khangde Haina Leithokpa Yaro Heba Iseng Wapa Masina Sanale Paki Mapung Pau Ore Matangda Huelan Pau Nagaland DC Singh Headquarter Thaduk Tanaba Administrative Officer Singh Suti Log Danaba Kangan Kre India Government October Kunga Marida Formal Oina NSN IM Go Wari Sananaba Thorang Lakut Kreba Pau Atopa Amadana Kokomi Gi Mihu Singna Union Minister of State for Home Kisan Reddy Amadi CM Biren Unakre Naga Peace Talk Warison Purakpada Manipur ki Apunba Sakta Muson Be Yaro Hava Wafam Kokomi na Tangfre Kisan Reddy na Peace Accord ki Peace Talk ki Matang da Wafam ta Fongtok ki Dre Hava Wafam Sisu Mapung Ibu Pawere Warison Purakpada State Lasigi Interest Sokpa Yaro Hava Wafam Haiba Congress ki Sab Sab State Leng dana Dumak Le Haiba Gakhangi Wafam Asina Naharun Huelna Pau ki Mapung Ibu Pawere Matang da State Express Manipur ki Territorial Integrity Sokwe Wafam Lete Kisans CM Delhi di Halakre CSO Singawari Sanakre G Kisan Reddy Su Infan da Lakre Haba Pausisu Yaure Naga Ekot ki Warusin Purakpada Manipur Gilam Sokpe Yaro Heduna UCM na protest Ataba Hokre Labor Singi Kusumangi Wakat Pasang
संगलुबदा नोमी काप थोरकपदगी नुपी अमा सोले हाइबा वाफम एजुकेशन मिनिस्टर ना कॉमिक टेक्स्ट बुक लॉन्च तौरे हाइबा वाफम असिना इसेल एक्सप्रेस की मपुंग ओइबा पाव ओइरे अरोइबदा इरैपाक मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गिदमक लेपली हाइना लाउसनख्रे इंडिया लेंगाना हाइदोकिबो वांगांगत्रे यूसेम सी मिनिस्टर ना इम्फान द थोलकपदा जीओसी गा उनख्रे नागा पिस्टोक की मतंग द जीके रेडी वाफम त फोंदोक्त्रे हाइबा पावसिना इरैपाक के मपुंग ओइबा पाव ओइरे ngasi ayukta phongba tonga pause singi ahan malemai da yauriba mapmung oiba pausing loinana atai atopa pausing asigi matang da khana naina bugi da maktai khoi gi studio da lengsin duna leibiriba asti veteran journalist loinana political analyst LEIHAOTABAM SHARATCHANDRA tamobo ahan mokta da taram noksari tamo ngasi gi tonga ba khabar singi mapung oiba paw da tonga ba wafam da banner headline oina thol lagasu chap chabo wafam di maruina union minister of state home akhoi Christian radio si ngarang lae nomini gi khongsat ki manung matung ina ngarang si rajabanda hing lekpani ngarang si hari batonga ba si so singi lusing basinga unakre governor su unakre loina chief minister ga su unaduna lairiba state sigi film si hari ba union home minister of state sina kumna monitor tauri ahan mamaktada tamoda in laksdaning wafam asi maruina union minister of state home gi magi nomini gi khongsat si ahan mada kamaini yengbe kitang thamyo khoi magi khongsat si manipur da ahan bani na mana phongdoki hanadi union minister of home Kiren Rijiju sina matam punamakta manipur si senadana leiba maga su loina leiba aduga asuk toina lakhiba Kiren Rijiju na handak lakta base ma masamak si masu stakeholder ama oiba state ama gi habidi arunachal gi mihut oina mp karapadi ma mantri orapani adi hojik soiba si issue sida manipur assam arunachal soi hair assam gi di khara relax togibe mong si tare aduna masu arunachal gi phibam sida masu orumrone arunachal su by election tobagi ama ai ade ade issue di oramya ado handak nauna jk ready na lakpase masi am meaningful oy nangi laktraga ani subana lakadoriba Shanghai festival da home minister Amit Shah lakani mane inaugurate tawni harandi tang tara taruk sida di kuidre habako masde sida manipur gi kadi situation legadagi habase masi tang tara taruk ta lakadoriba sina manipur na shanti oina leidna kotran leragadi Shanghai festival do ingtapna shanti oina ma ekogi home minister na inaugurate tawrabai natraga di karamai tong tong tuino habisi masu yam uncertain of position amani acho wahang am oidi masi koi tung mang si tham da ba yaroi aduna hoje ko na lai badi mahak na lakpa sri da press la hangum matam da ma chumna gi party gi organization gi unaba lakpa ni hai bachima haire adu ate te karasu han habi party gi ati mana party gi mantri amo orak pa kanoni na adum unaba masan ta bani madu routine work ne hajari ba hojik lai badi aikhoigi leiriba sida mana unaba yaba mi manipur government ki chief minister masana unabna kana tore governor unare adagi ate maga home gi nina lami gi karigi kana de kogi force ki kangbu khara soidna unara mani adu masan ta bani adagi masde mana party gi organization gi kangbu unamatam da su hariba mayam che kogi manipur gi ai samdin jage ai koi sentiment che loina phajana party gi kangbu na phongdoi mogi tawya punam che koi na miyam na khali punam che moi phongdoi sin bi ai dum thaje mada mana karim da comment piram de mase home minister masung prime minister da mai masi wafam che thamge hana hayo ani subada muk CSO gi kangbu masai gi kokomi semi ba kangbu se lup manga se masi na chief minister gi bang kanoda secretary ta chief minister ga home minister ga unar matung ji da moi su mu unai moi na hybrid su chap manana koi prime minister bas pai babu gi kanoda pi gi ba memorandum ga kai ga loina putok na document ji putok na naina matam da adu da su ba chap mana bala masi pauk se chief minister kanoda prime minister ma home minister la tamge sini mai kamen ta pi de na mana lak pa se lanjaba lak pa tai lanjaba lak pa na kawi mai te gi thaina sumana la aga kari no sentiment adu party da kari leiba film si kari leiba no si to ba na aidin ba government ta haiba adu miyam gi su kholang su khara ta ba si to ra kan da magi atmosphere si kari no si genga kan da center da ma se tamna na ba gi adu gumba me ko gi rajdut amane na di luje
aduna mahakna handak lai basi am meaningful ne simadi khangjare marak sidai da koi CSO gi kangbu singchina nangi tongan tongana UCM amuko adagi CSK na chingba adagi che edi kon mayam ama ko manga lup manga do hai lebire ko hai basi tongan ngarang gi agan ba bawde tongan magi platform da mai magi statement pina ba aduga program pangthok pul erga su ngarang atheng badagi di hariba kokomi hariba haibadi coordinating committee on Manipur integrity haibasi apunba lup manga sina semaga masina himai chumba di starting committee oidori ne haibadi movement na sigi starting point na masigi mamai chumba himai chumba hai tare koida masi kana da chumduri da sarkar praja amasung CSO gi represent to widi bachingje aduna di ekoi sida manung si jumu moina haib puna mak praja na ingadra praja na bagtau torko matamda moina thingba ngangba dra haibasi masigi mamai se chumna na ba haidi praja na thokpam to moin thokpam to ba amana ngang amana ta da ba sarkar na kaidorino CSO na kaidorino ga ise man thokpa tim mari magi ahum pangtau toraga di se civil society sing program am lok thokma tamda praja miyang gi maraktagi element karana mina tawgulu ha potu gi wangma toksil abdi onaredna si mayam si chumba ba yam luba pot amani masi gi aruba pot se yamna chiraba tanja telaba tanja sidane ba tawdur si adundi miyanga leiriba CSO senga government ka ahungi coordination se amasung maru ariba manipur da leiriba political parties si aga atamna hariba mayam si samjinna ba se kamai samjinna dawri political parties su moigi ama thokpam toro government ki su thokpam toro praja su man thokpam toro praja sida tukai ra yang khai ra toro ka penjaba nungai jaba adugumba makhan gi mindset leba mayam yawi adundi mari makse hariba komi sina himai chumdori na jariba yam luba pone adu matam di yam teli tendori matam si da moina tawdori si hayeng ngarang UCM gi koi president na habi gi ba masi tawra kanda de koi kari daro kari yeng ma se ai kitang masida supplement tawjin ning badi tawdringa de tahuba ta bani tawra kanda chum thu haina nan gi bas ba gi matam da koi gi kano ceasefire extend tawgi wafam da chum thok na bagi pham da thok ki do chum thok pe mu ta thabak tu tawdringa de koi na tawdala movement khara natla thongjang khara samjin hoga ise masina a hena phagani tagai phadadana tawthokar kan da mina soi tawra kan da handu u habidu di tawdabdi yati madu tawgani but madu di secondary importance oire ai jari marak sida tamo the UCM na su akogi akhanaba assembly mi fam ama kau haidana demand ama kaksu yam kagana tawri aduga tangai phadana ngasi si tharagadi numit nipani mapani mukhaktan ngaisilagle tang kunthra ga mathoisi adu marak sida october kun ga mari hangsil asi government of India ga NSNIM ga wari sanagani habi matam ama lekre from su leiri kari gumba tang kun ga mari asida NSNIM sung bar saka anigi marak si wari sanabasi lekhai ma taraktraba natraga na lekhai ma tagaba masigi films na state asida Manipur Arunachal Pradesh kai oirakpa yai masi kai uma lekhai tagraga na leidusi hana moi panaga the 6th schedule wafam leiri tawudabo flag amasung constitution di barsakana yadra hebani NSNIM na harisna flag amasung constitution si yaudaba yaroi hebani moi na harise adu dadi kai umba marak asida yanabam sung yanadaba laktaragadi state asida mainly state asida kai oirakpa yabage hebani ai kitang samna haijage nokman habiri point do mari manga surabanina ahan bada point amkhak Manipur Legislative Assembly gi mifamsi athubada hariba soi tawladringai mamangi deadline dugi mamangda phammu habani masi UCM gi demand ada hojikti UCM mathandana haiba wafamse hojikti madom da chat pham thoktre UCM gi demand do hojikti kokomi gi demand oina apun bagi demand ohen birakpa taba nataga di UCM gi demand do madu kokomi na madu akogi approve to gom changba aduna any hojikti mai organization gi tongan ba view nataga spokesperson torga thokna ba yaroi doromni kokomi gi oina platform si makhada one voice one action lakpa tabani aduga hariba unit simsina kaidogeda kokomi gi magi mandate matungina advice matungina
hariba koi sangsan jing jina sisi taubani taugodori haibadu di kaide aduna hoji any voice any kano do kamian pirak pam tamda demand ro mutamda hariba platform ji theory kano da ko platform dei taugodabani simai haijage hariba side tarik kunga mari side da naga gi NSN IM ga baro sarkar ga aroi ba wari sana lese final wari sa sa haibani nangi yanari bisi sagi one flag one constitution has no Bharat ki lady by integrity and the sovereignty sidida masina state simki the federal gi chap maksunata banina Kashmir to gidu mayam khangna re 370 si long thok na madu mutat khri base tawge ba tamna bam tawna atei state su yaro ya bagi signal se pira bane ba achabu khudam ne ba ada naga gi issue sidida sovereignty gi wafam Bharat to khaina ta ge ha ba sunata ba pura tara ge na leira du de tongan ba mani ko ai Manipur su naron organization mayam ma hojik lalhobi irang dorisi to khaina tane ba irang da leijagra bane ba plate khara yongje khosage ai du adu natte ba sumana to khaina tarage ba sovereignty gi Bharat gi khaido ge haibadu oragadi amani hojik ti madu muksu haidre ba NSN IM se aduga madu mak haidana phiran amasung constitution je naga gi oiba tongan ma leijage haibadi naga tabal lamjing gi apunba ama pullaga leijage naga tabal lam punba su yaro idori ne Nagaland na taba tegi state dalai riba naga tabal lam se punjin ba su baro sarkar gi apa madu letana autonomy guma ma pira kholaga station je leiba sima su masana automatically naga NSN gi wapam dugadi yanadre khwaidi maru ri badi moina flag amasung constitution ha base kasagi Kashmir to gi baduna adum khudam waraga somya yaro ya base aina haijari sini yaro do pot sum tana ba base sumthang rainbow gi makhong je chayam para kot n khidori ne ba adudi madu chungpang phangamo ya ba aduna baro sarkar da masi yane simdi aidi 100% aigi lanai oina thajab siang wali aduna masi madi oitho oidobuni na madu de strictly tawragadi NSN IM je no yawge yawroi to ai stakeholder je an badam khak lerami ani khak lerami adu hojikti tara mari sujile stakeholder se wit kanu ga dori drama chura ka doini adu boidi makhoi gi apa me di moina haigre nan flag amasung constitution gi wafam ji kon ai gi fulfill tawraba mayam ji tawrakanda makha ta na khanasi hojikmak baro sarkar ga gi yanari base masida ai pangthok chi habisi gi leiramni na India government ju high stakeholder mayam ji apa ma si laeba aduna hojik lai badi high base kari no da India government na mayam ji gi lakpa matam da Manipur gi naga sing se masi kari phim le de da high ba Nagaland gi stakeholder le di ba sing china kari ha ge da Manipur Assam Nagaland karogi Arunachal singbagi high ba naga sing gi lam se yaw dra di naga sing na Nagaland da khunda lai ta na le ba se ai da mangje ye ba ai gi share puno moi lo ya ro ye ba moi lam yaw na pur kadam ne ba adu radi lam yaw dana Manipur gi lam Nagaland aba lam ne hai ba Arunachal gi hai ba mayam se masing gi Manipur gi territorial boundary di kairo hai je kaidana thamaga Nagaland gi keno da su yaw dra di kali le dori no si asongi le di ba NSN ga di yanadri ba is stakeholder mayam do maduna su amuk yar oido bimam le ba adundi wari saba sida India government na ani loin mo tem to kanda gi NSN IM na karigumbas hari pas da mo strict tong le ga di moi thanamaga soina to godo gi signal je kari da da tarik kunmari sida madu confirm to kanda tawge to roi to hojik Nagaland government ki le di ba chief minister na hai gare hojik moi gi state ki le bas district or gi admission punamak se mit na sing na pung kunmari section leiro kholo soidna masi tang kunthra ma thoi se gi phir am laurani yanabal ani haibasi hairam ni na Manipur gi wata mo Nagaland di madum phimam se leire ba adoi moi gi leiriba miyeng do yang kanda soidna 31st day da karigum khara Taurani habasi lamadam da Manipur da kali oigada gi habasi ni adoi ni indorisi Mahabharata Ramayan gi wari da sum lead na ta na lebi mo ta hojikti hailo 31st gi mamang da hojik political parties na kai do ngasi si political parties sing Manipur gi chief minister ga unana phangmane habam tai ko madi program chap chap di all political parties all political pungjing de kang jada si tor pung ani abra ga so hai gum tawi si da kari logo de phirep se political parties sing na Delhi se la si khoi swa adu juk thaira ga kem hongwi bi abdi amani se la ga hairu bana mani mir amam se la ga kolaga pulap thun honga
पिकनिक की भाव से मौसा तौदो तौदो फै CSO सिंसु गवर्नमेंट का चमिनसी खोमिनसी न तौदन नामुक चमिनगेबा कोकिबा मयाम अमा लै अदो हौजिकती अखोइना दिल्ली चतन केम होमदे MLA मंत्री सिंसु दिल्ली चसेना सोमदना छोय तौरमदागी चैवोल अमनी सि मयाम त गायरा कांचिदेदा दिल्ली द केम तौबि फिल्म द तौरगदी अखोइ सोमदा होगनी अखोइ सोमदा इरांग तो कांदा यंग बेरा लेनी मीन हाइबे याय लान चेन की बेभाग ओइना उगनी मोय स्टेशन थादोकपुसु याम चुमदबनी मरुवे खर चलगा लोरे पुलप हौदना खुन हौदना MLA हुमफुमक मंत्री याव पुलप चल दिल्ली चलिमेना तौबदुदी मियामने येंगबदा येंगम नुंगाइरोएन खले यामना चीरबा तंजा सिदा लैरिबा मणिपुर के प्रजासिंग CSO सिंग लोइनना पॉलिटिकल लीडर सिंगना अमत ओइना अखोइ पुनसनदना तंगाइ फदना अखोइगी ओइबा स्टेट सिगी फिबम असि सोइदना खंगनगनी हाबि वाफा अरे अब तक इसी सप्लीमेंट हो गया सिले देखो ना मणिपुर की MP से MP सिंग सी MP ने न लगे सेंटर अमसुंग स्टेट की ओइबा पोफम सिलेसिदा करीम तवा ngang सोम लैरिबा समना रेखोगी राज्यसभा की MP अमा लोकसभा की इनर अमसुंग आउटर की MP अनि अतोप अमना नॉमिनेशन दा मेरिकों खलिको मादी भारत की ओइना मागी सानाबी खंजबनी अदुसु मणिपुर मसानी मा अनि सुबदा कंगला तोंगबिरोमदगी नेपाली मणिपुर मचा अमा दार्जिलिंग की रिप्रेजेंट तौरगा ओय अखोगी लमगी मचानी रिप्रेजेंट बुदी मिगी स्टेट तौबनी अदु अखोगी मणिपुर की मचा मक्ति मंगाने MP से अदु बोदी मणिपुर मचा मोइना मणिपुर की लैदिबो सिचुएशन जिदा मोय वाफम मत हाइदबसे वाफम मत हाइदबसे मसिदी यामना लाइब थीबने लौजे अदुगो मरु ओइना अखोगी म्यूट ओइना खल्लबा अहुम लेदी से राज्यसभा की अमा लोकसभा की अमा से हौजी उद्घाटन तौदना सक ताकतना MP ओइगिबो नुपादो अइनी अइ सुमाइना तौई अइगी सक्सी कमाइन तौगी येंगुगायना वेलकम तौनबा खोनबा दगी रिसेप्शन तौना सोम लेबगी मतम जे अइदी मदु नत्रेना खल्ली हौजिकती लेदिबो सिचुएशन जिदा मोइसे तसेंगना कमांडर अम ओइना मणिपुर प्रजा की म्यूट सिलगा थबक तौदों मतम जिदा तमिन वांत ngang अखोदी सेंटर की MP ओइगरबनेना वांगांग दफिदी हौजिक इशू सिदी सेंटर की तौरिबा सरकार पाइरिबा सिगा अखोगी चिगनी अदो मणिपुर गवर्नमेंट सिदी सेंटर की पुनमंगना अखोगी लैरिबा MP सिंग याम मथौ ले स्टेट की गवर्नमेंट की लुसिंग बसिंग देखि MLA सिंग पुन्ना अखोई पुन्ना वॉइस अमा लाव अदो मोय तमिनना काचिंदा लेबदोना तुमिन लेबसे अखोदी MP नि करिमदा अदि कैदोबगी MP ओइरि नौ मोय हाना कनो तोगदम मणिपुर गवर्नमेंट की ना अखोना सरकार डिजाइन तो खोलो है भारत सरकार यावरिबा पार्टी सिदा रिप्रेजेंट तौरिबा मोइसे अमसुंग मसिगा समनरिबा मणिपुर रिप्रेजेंट तौरिबिसिंगसे मसिगी वाफमसिदा अकाइबा लाकदौलरदी अखोइ सिगुम तौगदौरि हैसे मोय हान हाइबम तो एबा मकोइना लुचिंगदमने तमो या नुगाइसे अतोपा अखोगी तोंगा तोंगांबा पाउसिंग मखाताना खनद्रिङै मांगोइना अतेन ब्रेक अमा लौसगे अतेन ब्रेक की मतुंगदा DSO ना नुमै कापथोरपद नुपी मा सोगले लोइना अखोगी उकल गी मेरामिफम पांगथोखरेबा वाफम से अमुक नैनजगे अतेन ब्रेक अमतन लौजगे मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंगबा ज्वेलरी ना मार्केट फंगबा सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अदोम अदोमगी लेजरिबा सनादा यावरिबा एलोय अमदि एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदि क्वांटिटी गा लोइना खंगनबा ngamlagani लमजिंगबा ज्वेलरी ना पिजरिबा खुदोंग चाबा असि लौबिहौ अदोमगी सना अदु सेंगी नत्रगा सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुपा मरोलगी दमक लमजिंगबा ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority.
अमुकन तराम नौसरी मखाता न तमो ngarang asi maroina akogi all assembly road ta leiba akogi FCI ki regional office ta akogi labor singi kusuman hengkat piu haibagi matang da PBD haibi matang da wakap sanglu da DSO na nomai kapthor podun pi ma sokle na wafam makak ngasigi tongan tongan ba pause sing le yauri adubo kaigumba dimalama ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯣꯍꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯗꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯈꯦꯠꯇꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯀꯟꯁꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯄꯤꯕꯗꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ आयनबु खुद पाइबनी लौबीब्रा कमायना येंबे खितंग हाइबे मसे याम कॉमन सेंस की क्वेश्चन नि मैखे से अफब पोट अमरगसु मैखे तो सिनबम चाद्रगदि मै युम मै चा हाइजरिबा बोम जी नत्रगा अखोगी कनो से अखोगी गैस सिलेंडर सी चाक थोंना बेसी याम फै अदु सिनबम खंगदगदि मदु पोखाइ न मै जाय सुमाइ तोंग सिनबम खंगदब मीना पोट से सिगुम नोंमै गुम गुम पाइबे से मसी याम लाली मरम दि सेल्फ डिफेंस की दमतनी माना लाइसेंस गन चोय वरम गने न थाजै लाइसेंस गन नत्रगदि मा अदुगुंबा ऑफिसर अचौबा मना असाबा नोंमै अस्वाइदगी यो छुबम द सेम बदु नोंमै पाइरम दु मानदे लाइसेंस गन ओरम बसु याय ओरम दसु याय दम दि खंगद्रा दुगा लाइसेंस गन ओरेना खल्ला से कोइ सपोज हाय मदु माना पाइरिसि लाइसेंस गन नि नते दिदि कैगुंबा कमेन अमते पीदे अदु मा ऑफिसर अमनी मतिक चाबा मी अमनी माना पाइरिसि लाइसेंस गन ओरगसु लाइसेंस गन सिनबम लै हाइजरिबा यामद्रबदा नारोन मयाम चैतुप उतुप पाइदना थांग पाइदना मै पाइदना मागी कादर डिमांड तो लाप नतेबा आफ्टर ऑल नुपी हातनेबा इमाइ बेन सिंजी इचन इचा सिंजी निंगोन चाकौबा लापै खोपगी मोइन पीरिबा खुसुमन दो याम पी खरा हाइगत पियु खोकत पियु हाइबनी मा मगना ngambasु नत्री अथॉरिटी का ताना दोरिनी अदरबदी आई येंगे कोर्ट केसी तोगे हाइबसी वादी याउदना माना हाइरकनी मा सेल्फ डिफेंस तोबनी मंगोन अटैक तोरै खोलै अदुन आई ब्लैंक फायर सुमाइन तोना तोबदा खरा सोइगी बनी खोके बनी ना नेग्लिजेंस माना सेल्फ डिफेंस सोकपनी खोपनी हाइरकनेबा हाइरकदोजु खंगेबा अदु कोर्ट येंग लाकान तोंग लाकनी अदु अमा खंगदे खंगदे मा की दुदे सिक्योरिटी ले सोइन लेबम तोबा ऑफिस अमसे सिक्योरिटी दा हाइरकन सिक्योरिटी ना तबदो पुत माना काउबॉय साधना को टेक्सास की कनो साधना काउबॉय साधना नोमेगा कापदि मागी लाइसेंस असे मखाता ना पिफम थोकप्रा थोकतब्रा जे अथॉरिटी नि इंगम तोय अदुगा सिगुम्बा ngara mokta ai TV channel da ujama tamda nupi du gi mamai da khetli haijariba khet pa kaditang choi matamda kok si power sa kidori ne si khangde aduna ma officer achobadi oi ba yabu masida misak mai sak mai yang nadana ain gober tabak amal lokhat pa mana pai haijin ba khochin ba se ngarang gi lai ba dule dum khange adundi masida gi comment makha yam ta na pijaning de kusuman gi matang sidi हारिबा मोइना हारिबा लिसिंग अनि का केनो खरा दुदी होजिक मतम ददी सोर होनबा कोनद्रा पोने हाइजरिबा अदुना मदुदी येंबिबम थोइ येंबा याबा रीजनल ओबा पोट सिनमी अमना सिबाबो लोंगदा यामद्रबदा मिनिमम सिबाउदी लई मसा मसु ताकदोरिनी अनाबगी हिदाक कदा करिगुंबा गुली मसा अमदा लुपा से चामा चाटु हेलेबा को अदु येंगा तोबिबा पयें खलेदना होजिकती भारत सरकार मसुंग मणिपुर सरकारना सी वाफम से यामना सीरियसली लौबी बचुमने न खंजे तम मतम जुलुय सलगले अरोय बोइना अखोगी ngarang si उमंगलाई कन लुप अपन लुप उकल न सिंदुना सही गी ओइबा अखोय मेरा में फंग थोकरे मरुन उकन थोलकपदगी दी ngasi si अखोगी मणिपुर की तोंगा तोंगा उमंगलाई सिंदा लाई हरावबगी चन कांगोन si फना यामना जि सेमतोरपगी ममीदी उरे अदुगा ngarang gi थोरमसिदा इनिंग थोक सना चावबसु सरु यादुना अखोगी होसकी मतमदा लाई हरावबदा उमंग लाई हरावबदा मायब याम कन्ना होरोन हौना खोंगदबा अदुगा लाइलम थोपा मतमदा मागी चना कांगलोन सिंग नियम चुमना पांगथोनिंबगी अपाम्बा अखोगी इनिंग थोना फोंगदोय अदुबो तामोदा पोखसनिंग वाफम असि
उकलना सुमाइना चाही खुदिंग मिरामी फम पांगथोगा अखोगी उमंग लाइ हराउबगी चना कांगोन से मतम गी होंग तोरकपा फननबगी माइकैदा पुसलकपसिना अखोगी इरमदम गइबो उमंग लाइगी मसक असि कदोमदा पूरीबगे हाबसि अरोइबोना तेन आई याम सेना याम तेना हाइजगे ngarang अखोगी मणिपुरी इनिंगदौ लेसेमना हाइ वाफम सिदि याम सुमे अखोगी एनी कल्चर की पोट अखोगी मैते की लाइ हराउबदगी खंगदे एनी मणिपुर लेदिबा धर्म पुनमकी अखोगी थोरम तौ मतमदा मीना तानिंगदबा यंगनिंगदबा मयाम अमा से लाइ हराउम तारगा लेकाइदगी हेना अतोप मयाम से तादना हेक्ता अखोगी अहिंग चुप्पा नमित क्यानी तौबा सेनजु मांगन बखोट मयाम सिना कैदौ जगिनो हाबम खलंगपम लाइ यावसंगी थाबन जोंगदबु सांगदना सुम खबर हापगा थाबन जोंजगे ना लेकाइ पाइ पासिंग याबियु गायना क्लब याबियु गा सिगुम्बा मयाम तौबा हेंजिनबा पोट पुनमक हेंजिन बदगी धर्मदा एटेक तौरएबा तौ सारी सेना अदु तौबदु चुमदेना रंग कोइ निदौ लेसेमन हाइगी बसिदि 100% एंडोर्स तौई याजनिंगी अखोइना येंगदोरिदि उकल खंगदे एनी ऑर्गेनाइजेशन अमना अखोगी अफब थबक तौरगसु लीगलाइज होइबा मोंगदा होजि उकलना तौरिबा पुनमकसे फत्तेबा अमते यावदेबा सरकार की माइगैदगी अथॉरिटी में माइगैदगी तौरकपक ngамदबा मयामदो मोइना पांगथोइ तौदबो हयेंग मसे आइनदा मोइना करंबा लाइफमदा करंबा कनोदा करी अथॉरिटी द तौरिनो हाइबा क्वेश्चन अम लाक मतमदा कंट्राडिक्टरी होइबा पोट खरा लाक याय कंट्राडिक्ट होइबा मसी द लीगलाइज होइबा मोंगदा आइन न कलाइ बावबा ऑर्गेनाइजेशन अमना से समना दे उकलना लाइ हराउबम पुनमक सिगे अथॉरिटी से ओइरे हाबसी लीगलाइज होबम चंगे हाइजरिबा समना द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना सिगुम्बगी थबक से अखोगी ब्लैक मार्केट की पोट मैम फारग मोगी कस्टडी द लेगनी खोकनी गायना तौरम अखोई यू फाबगी खंगदे मखंगदे ऑर्गेनाइजेशन खर तौरमेबको मसी मोगी अथॉरिटी द कदाइ भाव लेगे गाइसे क्वेश्चनेबल हंगलगी बा पोट ने बा माइ तोना अफब पोट से हेन फान से हरदी आइन न याबा मोंगदा मखोई अथॉरिटी सी बाव लई हेबसे मसी मतंगा अखोगी आइना हापजिन जनिंगी अदुगा तौरी बथाबक सिदी चामे मनुंग चामा फाइने खंजे माना तामयम नगाइसे ngasi ayukta phongba tongan ba pause singi ahan mala lamai de yauriba mapung iba pausing asigi matangda tamuge ba wakalon phongdok pirang bagi dama ngapai litna thaga ba phongdok sai ngasi goina di tom tv gi the morning talk raising the voice mieng tabil ba kwaipuna mako amukana kurumjari